Pan, ya pung isuk jo, nya. Lo aya sewa aing, pasti meme keluar ti heula. Lu narik. Ayo lah. Aing. Lu teh kene. Can kolotan. Aing sok salah bae, goblok. Kolotan aing persema. Kolot tuh kumaha kolotna? Jangkungan aing. Tuh, motor gedean aing. Yang penting masih kudu ngele. Iya. Letik, ulang ngalawan bae kudu gede mah. Sing ditonjok ku pilih sakoing. Kudu ngele kan lutikan. Bae sia mah. Pokona aing ngolah. Ngele bodoh. Geus jedog sih motor sia, atau ngejedog. Ih, sok laju bae sih mah selalu geus ngojek jeung aing ge. Ih, sok ilun bae mah terasa sia aing mah. Bodoh amat. Kan bodoh amat. Bodoh sia di dieu, am udah pindah aing mah. Atuh. Ada ke sia ilun bae. Bodoh. Jadi dia aing lah, di rumah bangkuan pangkalan. Aing jadi bilang. La ilaha illallah, ilun bae, aing mah ilun bae. Dari tuan mah. Wih, palangan bae aing mah. Awas. Iya, palangan. Iya, atuh aing sempit. Bodoh amat aing mah. Wah, anjing. Nah. Bung bercanda ge. Ilun bae. Geus tas ya. Lantaran sia nuturkeun aing, ulun aya si Meme ngojek ti heula aing heula. Nya. Bung, aing heula. Bodoh pindah da aing si ayo. Bodoh. Ayo. Iya, aing heula pokona mah. Nanti. Dan di itu sia dinu tadi, nutur-nutur aing bae sia. Bodoh, aing ge lu batak ka di kafe nih. Anu beuleum kuy motor meureun. Iya, aing di tendangan. Hah? Maka bawa si motor aing mah. Harus nalain copot. Ngejedog. Karate ka insuk sia. Cicing lang. Sia ron. Babaturan naon sia gitu, babaturan naon? Hah? Babaturan sia. Sia, lain bebotoran aing mah. Cicing lah, capek ngomongnya sia. Bodoh amat. Geus lah, geus. Pokona ulah Meme aing ti heula lah narik. Aing, pokona mah aing. Geus cicing ulah nerepelan bae. Sia ngajakan ribut bae. Biasana mah ye. Kunci kieu jam sakieu ye, keluarna ye. Ada. Ya, kamari aing ditinggalkeun. Geus lah. Malah menang ngomong yang kutil mah. Ih, udah adat besya. Ih, lain masalah Pak Haji. Aing kamari tinggalkeun ku sia. Tinggalkeun ka mana sih? Urang kamari libur ge. Nya pan Jumat Sabtu Minggu urang libur. Henteu syuting. Goblok. Batur. Rarehe. Aing ge libur. Ih, rehe ge. Heuh, eta geus ka base camp. Atuh heueul libur rehe komeng. Buset. Iya, ramad iya. Mana sih kemana? Ieu mah bukan rombongan motor ya mah. Bisa bukan motor sia mah. Oh, kamari ge aing nangguan di ditu. Oh, rehe. Sia mah teu boga motor. Pere naon? Emang nongkrong di dieu jeung pangkalan ojek aing ieu mah. Ada aja nongkrong iya. Atuh amben batur ieu. Aduh sia kukuh bego sia. Naon sih? Ulah di dieu. Sia mah teu boga motor sia mah. Jelema susah pengangguran. Ka ditu. Ya dah motor ngeredit ge. Ka ditu. Sia, Sia. Kamari ge aing ka ditu. Aduh, aing kena ibe. Jangan sia. Aduh. Ai, tarai. Nongkrong doang ge. ya dah. Aing nih lewat serangan rombongan bangkong belentu. Oh, rombongan Saria memang. Geus pengangguran, ngaganggu jelema be sana. Motor kita kabeli. Nyana sarian amat sih. Bang boga bater butut gang urang dihina. Oh, nya lagi kan. Itu jelas teh. Nabrak itu nanti gitu. Kok? Berarti orang kudu neangan matar lah. Boga batar dah. Oh, kamari ge nya nih di base camp ah. Matar. 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 Pan tukang urut mah. Sia mah kamari ge tukang urut ka base camp. Matar. Pugu kamari ge aing deuk ngurut. Setan. Sarangkeul. Deket kacau sih. Ya, kieu ngomong jeung nya mah acarana. Siapa ka matar tah? Oh, aing motor mah. Buka ka aing cuman lain wae aing teu boga. Tuh kan, nyambung.
Aneh ya, aneh. Kudu lalaunan. Kakak aing lain aing. Nah, pinjam ke sia. Nu kakak aing. Oh, ayo guys. Berarti aing mah bensinannya sia motorna. Ieu nyalakeun mawa. Oh benar. Barengan. Lah, kudu kitu. Mobilnya mah. Buset. Itu kan anteun ka dinya. Iya nu bensinan. Kudu kitu orang kerak mangga yang carana. Ini orang di dia. Nang mana? Ih mah. Si cokot motor. Ih, pugu aing tadi yo hayang ieu tah. Cokot motor. Motor cokot. Motornya. Cokot motorna. Ulah kenceng-kenceng. Motor kan? Motor kan? Ngomong kata lah. Cadas capek. Bego. Mun batur jaga kanoing. Ya. Iya motor. Kakak aing kemana? Hirup. Woi, dibawa ke mana motor aing? Bawa ke mana motor aing? Oh, mogok yuk. Masih. Asup gigi. Nginjem kah? Yalah. Asup gigi. Bawa masih? Temenang amat sih, Kak. Enggak ke sini, bawa. Awas, coba ke bang sia, pakai kuaing. Aduh, asup angin lo. Walikatkeun batang aing. Walikat. Si lumpat bae. Rem nyoka rem teh sia. Hai di kebon. Bego. Geus lo, hayu bawa lah. Hayu lah. Kese bensin, nu ngabensinan kan. Ieu paling saeutik ke tenang aing ngabensinan. Naik. Ayo kira. Kakak aing. Bego jasa. Malah nunda motor di kebon. Ayo. Tadi sirup. Tulisannya. Iya, kemasih. Bisa dah ke nyajai. Hirup tah. Hei, dalam bang. Atuh kapling oleh pencet. Ban motor aing pasti. Tuh. Udah lah dia. Pengalawatan rombongannya nak. Tuh. Ih, lah tukang bela tukang. Iya hirup motornya ih. Ayo. Turunan tuh. Ayo. Tadi pasti lagi dan. Emang bensinan. Iya, bensinan. Mama minta ditransfer lagi. Mentekannya ada, gantinya mah punyanya. Orang pihalaan, kan nya memang kali di itu, orang di dia, pan Mei pasti tiarah di itu ya. Orang heula pasti orang heula. Bener. Pinter sih. Oh, cek kakak ini mau nang. Aing mau bensin dulu lah. Tunggu dia. ATM di mana ya yang dekat? Mang, Iban aing dari kampas ya. Mayo. Kan kempasinannya ke air itu tambal kali itu ke tukang angin tambah anginnya. Iya tuh mah. Kali itu sia. Gas. Mana main incan lewat kian ya? Kadang tungguan. Pastinya lewat dia. Kakak ini nggak menangkut. Mangkana eta. Ayo. Main. Mau dicarikan ku kakak ini. Ayo.
Gerak-gerakin. Ih, Mei. Mei. Nah, Kemana? mencari ATM, mama minta ditransfer. Orang ATM. Ih, ATM mah jauh, udah naik motor. Ini siapa yang ngajak? Motor aja tuh, orang. Motor. Tuh, motor aja tuh. Kenang jangan salah kan. Kena lah. Ya. Ye. Tinggalkan deh. Ini nunggu di mananya? Di itu itu diharap. Le. Pam. Mang, ini itu lewat sih. Mang, Tah, Meme. ini Kata kan? Pak Ustadz Mang. Di sana ada ya, Pak Haji. Iya Pak Haji. Siap. Orang. Aku ngerti, kalau ngomong gitu Pak Haji. Tahu. Tidak, orang. Pan, ngerti sih ngomong nak, Pak Haji. Itu enggak. Oh. Wah. Sejarah. Makanya, Nanti bingung. makanya Pak Haji. Jadi jelema mau lah pelitak itu ta. Tahu. Kodong dohor mah. Isu kene. Marah aja Mang. Ngomongnya tak jelas gitu aja juga. Wah, di sini kayaknya enak di tempatnya. Adem buat ngasah ilmu. Tapi saya bingung ini. Kemarin-kemarin ngilangnya lompat. Terus begini. Ada yang model baru nggak ya? Apa ya? Begini kayaknya nih lebih seru kalau ngilang begini. Mau ngasah ilmu nih. Sama Pak Haji bisa kalah mulu, kenapa ya? Duh, gimana ya caranya ya? Lalu Pak Haji punya apa ya? Kok bisa kalah mulu sayanya ini? Waduh. Iya lah yang nginjum, yang tinggalkan. Ih, mah. Pak Haji. Kemana Pak Haji? Oh, di itu nya nama. Itu bukan duit orang mah. Oh, Pak Haji. Pak Haji nu kebon loba. Oh, ayo tuh Pak Haji, siap orang ge. Ayo. Biarkan tak dukun. Kurang pan. Aduh, capek juga ya mengasah ilmu. Tak semedi dulu biar nanti bisa ngalahin Pak Haji. Masa aku kalah terus? Wah, nggak bisa diem ini nih. Tuh Pak Haji tuh. Tuh nyana tuh. Oh, itu nyana Pak Haji, ayo. Ayo Pak Haji, ajar. Go Pak Haji, ayo. Tak dulu. Aduh. Bukan tak. Ayo. Pukul aja sih. Yaudah, antar dulu, sabar. Oh, tak goras ya. Ya wes, tuh dulu, Kar. Nah, kieu yo
Sia awas sia. Suara aing dikitukeun deui. Sangladkeun tangkal hui kowe. Maaf Pak Haji, kemarin saya nggak sengaja. Kan saya juga kesel sama rombongan si Pastol tuh. Oh, awas sia kitu deui ka aing. Iya Pak Haji, maafin saya ya. Ayo tinggalkan Meng. Dadah doangan. Ayo untung aya sia Meng. Hah, deui. Cidaklok.